هەرێما کوردستانی و شەری خۆ نابێ ناو سینۆرێن خۆ عەلی تەتەر گوتژی پێویستە پێکەکە ناوچەیەن سینۆریên هەرێما کوردستانی بجێ بهێلە پێکەکە بێژێ چما دژبەریە کوردستانی دکە. ئەvە جۆرە چەندەیەک و دوێ مدەهێ کورددا پێکەکە دەستدرێژێت کێتە سەر هێزت پێشمەرگەی تەقیل هێزت پێشمەرگەیت کرد و پێشمەرگەیژیت ناف ئاخە هەرێما کوردستانێدا و نێزیکترین نوقتێت ئاکەنجیت خەرکێمەژیت دەتە شەهیدکردن. ئەم وێرە بۆ هەمی خەلکێ کوردستانê و بۆ هەمی کوردێکی شەریف ژی سەرتاسەرê دنیایê ڕادگەهێنین ku siyaseta PKK maalesef و 29 سالê derbasbûyî da bi rengî bûye. Etirafê hemî hêzekê ket, guhdariya hemî hêzekê ket, guhdariya hêzê Tirkat ket, guhdariya hêzê Iraqê ket, guhdariya hêzê Îranê ket. Hazir e erdê jî bû her kesekê çûl biket, şingarê bû hêzê Iraqî de çûl ket, filan erdê bû Efrînê bû hêzê Tirkat de çûl ket. Şerît nav Tirkiye da nake dê veguhêzîte daxilî Kurdistanê da bes tenê guhdariya hêza şerîya herêma Kurdistanê naket. Em nizanin aya kêşa PKK gel pêşmerge, kêşa PKK gel herêma Kurdistanê yan PKK kêşeka dî heye. Eger kêşa PKK tenê gel herêma Kurdistanê û herêma Kurdistanê berbest e rêka PKK da bi hûndê neşet armancet xwe cêbecê biket bila rabgehînît. Eger jî kêşa PKK gel welatekê diye û gel erdekê diye û gel axeka diye em daxwazit kirin ku xebata xwe ya çekdarî, xebata xwe siyasî veguhêzîte evî cihê ku PKK sexmeratî wê hatiye damezranda. Her wesa me elam kirî û dubare jî dikeyne ve em daxwazet kirin ku PKK gel Tirkiye rêkê diyalog û guftugûyê kêşit xwe çareser kir. Bes eger her jî biryara çareseriyê ya rêka diyalog û guftugû her du la nedaye û musirrin her du la dê berdewam bin ser şerê em daxwazet kirin şerê nav mala me da veguhêzine nav mala xwe da. Ew hêzeka biyaniye Tirkiye jî dewleteka biyaniye. Axa Tirkiye ya diyar e PKK jî ya diyar e ku hezbeka ne ya herêma Kurdistanê ne îcazel herêma Kurdistanê heye û ne xelkê herêma Kurdistanê ne. Ew bila biçin xebata xwe siyasîyan her rêkeka dî ku ew bi xwe meslahet zanin veguhêzine ew cihê ku ew lê hatî. Daxwazet kirin ku herêma Kurdistanê bi cih bihêlin ve bese pitir jî nebine sebebê kuştina xelkê bêgunehê herêma Kurdistanê و شر و بلا خوشی نفروشنه پیشمرگی قهرمان کردستان. مالباتین سه شهیدین بمب بارانه دیر لوکه کو ترمی وان بریا دروژان هات بودیتن بحثا بو یری دکن و هبونا پککل نافچه خو بسدما و بمب بارانی بناف دکن او دیویژن جبر شری پکک و ترکیه اف دمک دریژن نچونه گوندین خوجی باوی شهیده کش کردستان 24 دیویژن پککش دسپیکا دروس بونا خو جبو وان بویا پرسکریک دیویژن جی نجبر پکک بویا وان گوندین خو والا ندکر. پشتی به سروشین وان بود مازدتری هفتیه که الدماهی تارمنوان جبوی کس سکارنوان هاتنه و گراندن.